ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusaw Kayeng Bishar Meghalaya High Court haka sipaw tarik unay lor arajar arbusaw kalapan mi ya kahukum balapan kutno ya kajing ujor kabakarpat ban penjelan ya kartarong kam hagatanat pulit hapo kani kejela Meghalaya. Ya kani la ujor hayeng Bishar da kasamla barilang pungrop bat laingut kiwaipat bakentup ya usamla job lang syirkon usamla yale lang kargongor bat usamla Harning Star Marsyang Bay. Kasamla barilang pungrop kala let mi hi dalade hakmat kayeng Bishar bani sait ya kamokot duma bakat kum ka memorandum balapan mi haka lai tarik uleber arhajar arpuar lapan jalan ya karta rungkam haki kam sorkar naka arpunyo snem syaka laipu ar snem bat lapan jalan syusyu sa san snem naga benta ki nong tep kam kibadai na ki judgment rio schedule tribe bat schedule cast. Bat ongru bayagani ladai ban pentre kam kumju haga jing penrungkam naga benta ki syihajar arspa sanpusan teli ki kam bapher ki balaj hapo katanat pulit kumbala penbena haga henriu tarik ulber arhajar arpusaw. Kala ongru baga jing penkelai ya ki kattu kat ni ki jaj kam kum haga tanat pulit kalong kabale siliang khmat bat kabalakta ya ka hok rungkam ya ki nong tep kam. Ka hukum balapan mi kayeng Bishar kala ong kumta Haga jing Bishar penia dagani kayeng Bishar kamdon kanu kadaw ban penmi ya ka hukum basipor hakum kani ka khep bat ya ka jing kerpat la kentaj no mardor.